Igitondo cyiza cya tariki ya 19 ukwezi kwa 12 munsi ni kuwa gatanu. Reka mbasuhuze nizera neza komeze neza bari mu Rwanda, bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, Burundi ndetse na Tanzania. Namwe mudukurikira abanyari n'abandi benshi cyane mudukurikiye cyane muri Mozambique, muri Zambia, abantu bari mu gihugu nka Central Africa, hariyo n'abanyarwanda benshi cyane. Reka mbasuhuze namwe mbifuriza komeza kugira ibyiza, mbaha ikaze muri aya makuru. Ariko mbere gato yuko twinjira muri aya makuru, reka n'abantu bari hanze y'umugabane wa Afurika, muri Pologne, abantu bari muri France, muri Belgique ndetse n'Ubwongereza, ikaze kandi namwe muri Canada ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri aya makuru ni inkuru yihutirwa cyane kuri Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda, ntari mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi mpamvu yavuye mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo bwihutirwa cyane, mu gihe umutekano w'u Rwanda utifashe neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. N'ubwo ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Masudi Olivier Nduhungire atangaza ko hari ibiganiro inzego z'umutekano ku mpande zombi zirimo ziragirana umunsi ku wundi kugira ngo barebere hamwe uko uwo mwuka ukomeje gututumba wakomeza kugenda uvaho cyangwa se urangira, hanyuma ibihugu bikongera kubana neza muri rusange. Binavuga ko mpera z'iki cyumweru ashobora kuza kuba ibindi biganiro biraza guhuza ingabo ku mpande zombi ku buryo baganira ikibazo gihari hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi kigacubya cyangwa se kigasa nkaho mu by'ukuri gisubira inyuma, bitewe n'uko ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi Zephyrin Maniratunga mu minsi mike ishize mu kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano UN Security Council yatangazaga ko u Rwanda nirudasabwa rugomba gufatirwa ibihano mu by'ubukungu cyangwa se mu by'intwaro. Hanyuma ati niba bidakozwe, ati twebwe nk'abarundi natwe tuzatangiza intambara ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe bakongera kurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ni birega ariko u Rwanda rwahakanye ruvuga ko rutigeze rurasa ku butaka bw'u Burundi, ndetse ko ahubwo Burundi aribwo bwarashe kuri M23 ibisasu biremereye cyane n'imbunda ziremereye hariya za Kamanyora. Hanyuma ibyo bisasu harimo n'ibyagiye birenga bikaza kurwa mu Rwanda za Bugarama, byatumye abanyarwanda abakongomani batari bake bahungira ku butaka bw'u Rwanda za Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, aho bitwa za Nyarushishi mu nkambi niho baje gucumbikirwa. Ngira ngo mwagiye mubibona kandi twagiye tubigaruka mu makuru yacu mu bihe bitandukanye. Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda arihe? Kuki atari mu gihugu kugeza amagingo angaya? Reka tuze kureba tunabisesengura muri rusange, tunabihuza n'ibyo bibazo by'umutekano wose muri rusange mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma reka mbanze mbahe inshamake y'andi makuru agezwe muri aka kanya akomeje kugenda avugwa mu bindi bitangazamakuru, cyane cyane iby'imbere mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru ku ruhando mpuzamahanga. Amakuru abavugwayo aba ari menshi cyane. Reka mbanze mbaye inshamake rwose y'aya makuru, hanyuma ubundi tubone gukomeza turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa hirya no hino, ari nako turaza kugaruka kuri iyo nkuru yacu ya Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda. Reka duhere mu Rwanda mbabwire ko abantu bagera kuri 4 barimo umukozi w'umurenge batawe muri yombi bakekwaho ubwicanyi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze abantu 4 barimo umukozi w'umurenge wa Rwaniro mu karere ka Huye ushinzwe abakozi n'imari, umukozi ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu kagari ka Nyamabuye, ushinzwe imisoro ngari muri uwo murenge n'uhagarariye daso bakekwa ari gufatanyacyaha mu cyaha cy'ubwicanyi bwakorewe uwitwa Habineza Felicien wakekwaho rero kwiba inka. Amakuru ikinyamakuru cy'Akadomo gifite nuko abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Ngoma ndetse na Rusatira mu gihe dosiye igitunganywa ngo yoherezwe mu bushinjacyaha. Iperereza ryagaragaje ko abafashwe uko ari 4 bagiye mu murenge wa Ruhashya ahari hibwe inka, bikekwa ko rero nyakwigendera Habineza Felicien ariwe wayibye, bamujyana mu wundi murenge wa Rwaniro ngo barahamukubitira kugeza ashizemo umwuka. Uhagarariye daso umurenge wa Rwaniro we ngo iperereza ryagaragaje ko yamenye amakuru ko umurenge bari kuhakubitira ukekwaho ubujura ntiyagira icyo abikoraho. Abaregwa bakurikiranyweho ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake. Iki ni icyaha giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/18 yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ugihamijwe n'urukikanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Hari kandi icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome cyangwa se icyaha gikomeye nacyo giteganywa n'ingingo ya 143 y'itegeko nimero 68/18 yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange.
uryamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'300 n'500 by'amafaranga y'u Rwanda. Hari kandi n'icyaha cyo kwirengagiza gutabara umuntu uri mu kaga giteganywa n'ingingo ya 144 itegeko nimero 68/18 yo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 8/18 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Iki uryamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka igera kuri 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ari hagati y'300 n'500. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yerekanye ko nta hantu mu mategeko hateganyijwe igihano cyo gukubita umuntu ku bw'ibyo yakoze. Ati nta hantu mu mategeko y'u Rwanda hateganyijwe igihano cyo gukubita ku bw'ibyo nta muntu, ati n'umwe rero cyangwa se n'umuyobozi uwo ari wese ukwiriye gukubita umuntu. RIB yihanangirije abantu bose ibasaba kwirinda kwihanira gukubihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Buyari makuru mu buryo bw'inshamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko muri Sudan amakuru avuga ko hahishuwe ubwicanyi bushobora kuba jenoside bwakorewe abo muri leta ya Al Jazeera. Iperereza ryakozwe na CNN ku bufatanye na White House Report ryahishuye ibimenyetso bikomeye cyane bigaragaza ubwicanyi umutwe witwaje intwaro wa FCA n'ingabo bikorana byakoreye ubwoko bw'abatuye muri leta ya Al Jazeera. Iri perereza rigaragaza ko abantu barenga 150 biciye muri intambara imaze umwaka n'igice iba muri Sudan. Abandi barenga miliyoni 12 barahunga inzara ibasira ibice byinshi cyane by'igihugu. Kugira ngo aya makuru aboneke hakozwe ubusesenguzi bw'amashusho yafatiwe ku butaka, ayafatiwe mu kirere, ubutumwa bw'abatanze impuruza ndetse n'ibiganiro n'abarokokeye muri Al Jazeera. Byagaragaye ko hibasiwe abaturage batari abarabu bicwa ku bwinshi, mirambo yabo ishyirwa mu miyoboro y'amazi ndetse no mu byobo binini nyuma ya FCA igabye igitero cyo gufata umujyi w'ingenzi wa Wade Madani mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ubuhamya bw'ababonye ubwicanyi n'ibimenyetso by'amashusho bigaragaza abasivili bicwa akenshi bashinjwa gushyigikira imitwe ihanganye na FCA. Abakurikiranye iki kibazo basobanura ko ibi bishobora kuba ari jenoside. Iri perereza ryagaragaje ko abishe abasivili bashobora kandi kuba barahawe amabwiriza n'abakuriye, nubwo igisirikare cya Sudan ntacyo kirabivugaho. Umwe mu bagize itsinda ryigenga ryashyizweho n'umuryango w'abibumbye kugira ngo rishakishe amakuru y'impamo ku ntandaro yo muri Sudan yatangaje ko ibyabereye muri Al Jazeera ari jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Inzego z'ubutabazi zigaragaza ko ubugizi bwa nabi bukomeje guhunga kw'abaturage benshi cyane ndetse no guhagarara kw'ibikorwa by'ubuhinzi byatumye ibiribwa bibura kandi ko ingaruka zabyo zizakwira igihugu cyose muri rusange. Perezida Volodymyr Zelensky ni perezida w'igihugu cya Ukraine yasabye ko imitungo y'Uburusiya yafatiriwe ikoreshwa mu kuburwanya. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabwiye akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko bakwiye kwemeza ko imitungo y'Uburusiya yafatiriwe yakwifashishwa mu guhangana n'ibitero byayo kuri iki gihugu. Yabigarutseho ubwo yari mu nama y'akanama k'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi tariki ya 18 Ukuboza 2025 ku munsi w'ejo. Intambara yo muri Ukraine igiye kumara imyaka 4, impande zihanganye zisukanaho ibisasu. Uburusiya bwagize imbaraga nyinshi cyane muri intambara bigarurira ibice bya Ukraine ndetse ibiganiro barimo bikanaganisha ku kubaha uburundu ubutaka. Abayobozi bo mu Burayi beretse Perezida Zelensky ko bashyigikiye mu ntambara ndetse bamaze iminsi cyane mu mpaka zo gushaka guha Ukraine ku mitungo y'Uburusiya yafatiriwe ngo iki gihugu cyifashishe ku rugamba. Perezida Volodymyr Zelensky ati nk'uko abayobozi bafatira amafaranga ku bacuruza ibiyobyabwenge bigafatira intwaro z'abaterabwoba, imitungo y'Uburusiya igomba gukoreshwa mu kurwanya ubushotoranyi bw'Uburusiya no gusana ibyangijwe n'ibitero byabwo. Birakwiye bijyanye n'umuntu kandi byemewe n'amategeko. Perezida Volodymyr Zelensky uri kuzenguruka mu Burayi yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye barebera hamwe uko imitungo y'Uburusiya yafatiriwe yakoreshwa. Imitungo y'Uburusiya yafatiriwe mu Burayi na Amerika arenga miliyari zigera kuri 300 z'amadolari Amerika ari muri banki n'ibigo by'ubucuruzi buri mu mahanga. Kaze rero makuru yacu ku nkuru yacu nyirizina tuvuga kuri Minisitiri w'Ingabo z'u Rwanda yitwa Juvenal Marizamunda. Babwire ko yitabiriye inama ya 35 y'abaminisitiri b'ingabo n'umutekano mu bihugu bihuza ingabo zihora ziteguye gutabaraho rukomeye. Ibiganiro byibanze ku guteza imbere icyerekezo cy'igihe kirekire cy'uyu muryango mu gushimangira amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba bwa Afurika. Iyi nama yabereye i Mogadishu muri Somalia ku itariki ya 18 Ukuboza 2025 yasoje icyumweru cyose cy'inama z'inzego
z'uyu muryango zatangiye kwa 13 Ukuboza 2025. Ubutumwa bwashyizwe hanze bugaragaza ko mu nama zabaye harimo inama y'itsinda ry'impuguke n'inama ya komite y'abakuru b'ingabo n'umutekano. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahagarariwe n'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi. Iyi nama kandi yitabiriwe n'umuyobozi w'inama ngishwanama Panel of Elders yitwa Bernard Makuza. Ubuti ibiganiro byibanze ku guteza imbere icyerekezo cy'igihe kirekire cy'uyu muryango mu gushimangira amahoro n'umutekano mu karere k'Uburasirazuba bwa Afurika. Biteganyijwe kandi ko bitarenze muri Mata kwa kwezi kwa 2026 u Rwanda ruzatanga umuyobozi mukuru uzaba ukorera ku cyicaro i Nairobi uyoboye ubu n'umunyakenya. Ingabo z'uyu muryango zihora kandi ziteguye gutabara aho rukomeye, zigizwe n'ibihugu bya Djibouti, Somalia, Uganda, u Rwanda, u Burundi, Sudani, Kenya, ibirwa bya Comores ndetse na Ethiopia. Muri ako karere hahuzemo kandi ibirwa bya Seychelles yasabye kuvamo mu gihe kandi ategerejwe ko Eritrea ariyo ishobora kwinjizamo hamwe na Sudani y'Epfo bigisuzumwa niba byakwinjizwamo. Yitabiriye inama mu by'ukuri ibihugu biba byiteguye gutabaraho rukomeye isaha n'isaha mu gihe haba hakomeje gututumba umwuka mubi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, aho mu minsi mike ishize ubwo ifatwa rya Uvira ryabagaho u Burundi bwavuze ko mu mirwano yabaye u Rwanda rwaje kurasa ku butaka bw'u Burundi, ariko n'ibirego u Rwanda rwaje guhakana ruvuga yuko nta bisasu byigeze bigwa ku butaka bw'u Burundi byaturutse mu Rwanda, atahubwo hari ibisasu byaturutse ku butaka bw'u Burundi, ati byarashwe n'ingabo z'u Burundi, ibisasu biremereye bigwa za Kamanyora byica abaturage, abandi baza guhungira ku butaka bw'u Rwanda, ariko muri ibyo bisasu n'ibyaguye ku butaka bw'u Rwanda ari za Bugarama mu ntara y'Iburengerazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Kwitabira rero inama kwa Minisitiri Mariza Munda bivuze ngo ni ugukomeza ubufatanye mu bya gisirikare n'ibindi bihugu, bivuze ngo mu gihe u Rwanda rwakomeza gushotorwa ibyo bihugu nabyo byaba byiteguye gutabara mu gihe ibintu byaba bikomeye. Kutitabira byaba ari gushyira u Rwanda mu gihugu cy'akaga, cyangwa se gushyira byaba ari akaga ku gihugu cy'u Rwanda, kuko bivuze ngo niba habaho imikoranire ku mpande zombi mu bya gisirikare n'ubufatanye, bivuze ngo mu gihe igihugu kimwe muri ibyo ngibyo cyagabwaho igitero cyangwa se cyakomeza gushotorwa, ibyo bihugu byose birahaguruka bigasohora amatangazo bikamagana ubwo bushotoranyi, noneho habaho no gutera, ubwo hakabaho no kuba byafatanya mu kuba byakwirwanaho muri rusange. Ni inama rero n'igihugu cy'u Burundi cyari cyitabiriye, igihugu cya Uganda cyari cyitabiriye ndetse n'igihugu cya Ethiopia. Igihugu cya Ethiopia nacyo cyitabiriye, urebye kuri pano ubona ko bose nyine bari bariho. Hanyuma rero ikaze kandi mu yandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zafata ibihano abacamanza babiri b'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC zibaziza gukurikirana, gufunga cyangwa se gushinja abanya Israel. Amerika imaze igihe kandi kinini cyane ihanganye na ICC yizeza ko abakozi bayo bakora iperereza ku byaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu ingabo za Israel zishinjwa gukorera mu ntara ya Gaza kuva mu Kwakira 2023. Kuri wa 18 Ukuboza 2025, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yatangaje ko abacamanza ari Gocha Rodriki Pandize wo muri Georgia ndetse n'uwitwa Edenbarsulen Damdin wo muri Mongolia. Hashingiwe kuri iki cyemezo, aba bacamanza bemerewe kandi gukorera ingendo muri Amerika, kandi ibitungo baba bafiteyo ishobora gufatirwa. Iyi minisiteri yasobanuye ko ICC ikomeje kujya mu bikorwa bya politiki byibasira Israel, bityo ko Amerika itazihanganira uburyo uru rukiko rukoresha nabi ububasha bwarwo mu kuvogera ubusugire bwa Amerika na Israel. Yagize ati, ubutumwa bwacu kuri uru rukiko burasobanutse. Amerika na Israel ntibiri mu masezerano ya Roma, bityo byanze ububasha bwa ICC, International Criminal Court. ICC yasubije ko ibi bihano bibangamira ubwigenge bwayo, ishimangira ko imikorere yayo yubahiriza inshingano yahawe n'ibihugu byashyize umukono ku masezerano ayigenga yasinyiwe Roma muri Nyakanga 2022. Izi ngamba zibasira abacamanza n'abashinjacyaha batowe n'ibihugu zitesha agaciro kandi barizwa ry'amategeko. Iyo abakora mu butabera batewe ubwoba mu gihe bubahiriza amategeko, politike mpuzamahanga ijyana n'amategeko niba iri kujya mu bibazo. ICC yatangaje ko ishyigikiye abakozi bayo ndetse n'abagizweho ingaruka n'ibyaha bikomeye cyane bikorwa n'aba bakurikiranwa. Hanyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, bari menshi cyane makuru aba yazibutse avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Babwire ko Ambasaderi Mbabazi yasuye umuryango wa Major General Retired Joseph
Andikla ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana Rosemary Mbabazi kuri wa kane tariki ya 18 kuwa 2025 yasuye umuryango wa Major General Retired Joseph Nar Andikla wabaye umwe mu basirikare bo muri Ghana bari muri Minuar mu Rwanda mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Mu butumwa yanditse ku gitabo cy'abashyitsi kuri wa kane, ambasaderi Mbabazi yavuze ko u Rwanda rwifatanyije mu kababaro n'umuryango we ndetse ruzirikana umuhate we n'ubumuntu byamuranze mu nshingano ze mu Rwanda. General Joseph Nar Andikla yitabye Imana tariki ya 4 Ukuboza 2025 n'umwe mu basirikare babiri b'abanyagana bambitswe impeta zishimwe na Perezida Kagame muri 2022 ubwitange bagaragaje mu kurinda abatutsi mu Rwanda. Akaba rero u Rwanda rukomeza guha agaciro mu by'ukuri ubwitange bwe yagize mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihe abandi byabananiye we rero yagerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo atabare abatutsi bahigwaga n'abandi bakurikiranwaga bashaka kwicwa bazizwa uko bavutse. Mu Rwanda mu karere ka Bugesera mbabwire ko Lieutenant Colonel Simon Kabera yaganirije abakora mu buvuzi bari mu mwiherero. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera kuri wa kane yatanze ikiganiro ku bakozi ba Minisiteri y'Ubuzima n'ibigo byishamikiyeho bagera ku 120 bari mu mwiherero, ashimangira isano rikomeye riri hagati y'umutekano w'igihugu, ubuzima rusange n'abaturage n'ubushobozi bw'igihugu mu kwibaka. Uyu mwiherero w'iminsi igera kuri 5 w'abakozi bari mu nzego z'ubuzima uri kubera mu ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda igako mu karere ka Bugesera, watangiye ku itariki ya 15 uzasoza ku itariki ya 19 urasozwe mu munsi. Hanyuma mwiherero ufite insanganyamatsiko igira iti kubaka igihugu gifite ubuzima bwiza kandi gihamye, amasomo yavuye mu mateka, ibyibanze by'ejo hazaza. Mu kiganiro yatanze Lieutenant Colonel Simon Kabera yagarutse ku rugendo u Rwanda rwanyuzemo mu kongera kwibaka no gukomeza inzego z'ubuzima n'umutekano, agaragaza ko ubushobozi bw'igihugu bwo kwihangana no kwibaka bwubakiye ku masomo yavuye mu mateka yarwo. Yashimangiye ko ukudaheranwa kw'igihugu kudapimirwa gusa ku mbaraga za gisirikare, ahubwo gushingira no ku bushobozi bw'inzego za leta, ubuyobozi bufite ireme n'abaturage bafite ubuzima bwiza. Yagize ati umutekano w'ubuzima n'umutekano w'igihugu ntawabitandukanya. Ubushobozi bw'igihugu bwo kwirinda, gutahura ndetse no guhangana n'ibibazo by'ubuzima bigira uruhare rukomeye cyane mu ituze, umusaruro n'iterambere rirambye ryacyo. Yakomeje ashimangira akamaro k'ubufatanye n'imikoranire ihamye hagati y'inzego zitandukanye mu guhangana n'ibibazo by'ibyorezo. Atanga urugero ku buryo u Rwanda rwitwaye neza mu guhangana n'ibihe bikomeye cyane mu rwego rw'ubuzima mu bihe byatambutse. Lieutenant Colonel Simon Kabera kandi ibukije abitabiriye mwiherero ko kubaka igihugu gifite ubuzima bwiza kandi gihamye ari inshingano ya buri wese. Yagaragaje ko intambwe u Rwanda rumaze gutera igaragaza ubushobozi bwarwo bwo kwigira ku byabaye mu mateka binyuze mu bufatanye mu guhanga udushya ndetse no gutegura neza ejo heza. Ubutumwa rero bwa Lieutenant Colonel Simon Kabera, akaba ari n'umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda. Rero byakomeje kugenda agarukaho ku munsi w'ejo muri mwiherero ubera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, mbabwire ko Amerika igiye kugurisha intwaro za miliyari 11 z'amadolari Amerika muri Taiwan ihanganye n'Ubushinwa. Nk'uko amakuru akomeza kugenda bivuga, izi ntwaro zifite agaciro karemereye cyane. Guverinoma ya Trump yatangaje ko igurishwa ry'intwaro rifite agaciro kagera kuri miliyari 11 z'amadolari, hafi tiriyari 16 z'amafaranga y'u Rwanda kuri Taiwan, ririmo imbunda zirasa ibisasu byoherezwa kure rocket launchers, ibisasu byitwara ubwabyo self propelled howitzers ndetse n'ubwoko butandukanye bwa za misile. Iri gurishwa rikiri mu nzira yo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko ya Amerika Congress, rizaba ari ubwa kabiri kandi rikozwe ku gihugu cya Taiwan kuva Donald Trump asubiye muri White House Maison Blanche, ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bufata Taiwan nk'intara yabwigometseho, bwamaganye iki cyemezo uvuga ko kibangamiye bikomeye cyane ubwigenge, umutekano n'ituze ry'igihugu cy'Ubushinwa. Minisiteri y'ingabo ya Taiwan
yashimiye Amerika ivuga ko iri gurishwa nirishyirwa mu ngiro rizabafasha rero bakabafasha kwiyubakira ubushobozi bukomeye bwo kwirwanaho n'ubudahangarwa. Amerika isanzwe ifitanye umubano na Beijing igihugu cy'Ubushinwa aho kuba na Taiwan, kandi imaze imyaka myinshi cyane igendera ku murongo wa diplomasi wakataraboneka. Ku rundi ruhande ariko ikomeje kuba umufatabikorwa ukomeye wa Taiwan, ndetse ikaba ariyo iyiha intwaro nyinshi cyane. Iri gurisha rishya ry'intwaro ryatakaje Ubushinwa bwongereye rero igitutu kuri Taiwan mu myaka ishize binyuze mu myitozo ya gisirikare ndetse no kwinjira kenshi cyane mu mazi no mu kirere cyayo. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa Guo Jiakun yagize ati Amerika irashaka gushyigikira ubwigenge bwa Taiwan ikoresheje ingufu, ariko bizayigaruka kandi kugerageza gukumira Ubushinwa ikoresheje Taiwan ntibizashoboka. Yongeyeho ati ibi bizihutisha gusa inzira ijya ku miterere y'akaga n'imvururu mu nyanja ya Taiwan. Izi ntwaro nshya ziteganyijwe kugurishwa zirimo High Mobility Artillery Rocket Systems zifite agaciro ka miliyari 4 z'amadolari y'Amerika, n'imbunda za Howitzers zifite agaciro ka miliyari 4 z'amadolari y'Amerika, nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe umutekano w'igisirikare ku mugoroba kuri wa gatatu. Ingano y'izi ntwaro n'izagurishwa zose zizaba ziruta kure ibyagurishijwe inshuro 19 byageraga kuri miliyari 800 ndetse na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika mu gihe cya Joe Biden. Departement ya Amerika yavuze ko kugurisha izi ntwaro bihesha inyungu Washington mu gushyigikira Taiwan mu gukomeza kuvugurura ingabo zayo ndetse no kugira ubushobozi bwo kwirwanaho buri ku rwego rwo hejuru. Ubushinwa bumaze igihe buhiga kwigarurira Taiwan kandi ntibwigeze buvanaho amahirwe yo gukoresha ingufu kugira ngo bubigereho. Ni icyago gikomeye kuri Taiwan, ikaba inateganya kandi kongera ingengo y'imari y'ingabo ikagera kuri 3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu umwaka utaha no kugera kuri 5% muri 2030. Mu kwezi kwa 10 Perezida witwa Lai Ching-te yatangaje kubaka system y'ubwirinzi bwo mu kirere isa n'igipfundikizo cyo kurinda ibitero by'abanzi atavuze Ubushinwa mu izina. Ubushinwa bukomeje kandi kwitwara nk'ubufite imbaraga mu karere, bigatuma butera ubwoba abaturanyi binyuze mu bikorwa bidasanzwe. Muri Kamena kwezi kwa 6 Ubuyapani bagaragaje impungenge nyuma y'imyitozo idasanzwe y'indege z'intambara z'Ubushinwa mu nyanja ya Pasifika. Vuba aha ibyo bihugu byombi byongeye kandi guterana amagambo ku gitekerezo cya Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani ko Ubuyapani bushobora kohereza ingabo zabwo mu gihe Ubushinwa bwaba rero bugabye igitero kuri Taiwan. Ibibazo byarushijeho gukara muri uku kwezi ubwo ubwato bw'impande zombi bwahanganye hafi y'ibirwa bipfa, ndetse indege z'intambara z'Ubushinwa zigatunga radari ku ndege z'Ubuyapani. Byongeye kugarura rero umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Bashimire mbifurije komeza kugira